Muri Sudani imirwano imaze guhitana abantu 550 abandi 2900 bagakomereka yakomeje uyu munsi kuwa kane. Igisirikare cya leta cyageragezaga gusubiza inyuma uruhande bahanganye babavana mu duce twagereye ingoro y'umukuru w'igihugu n'icyicaro gikuru cya gisirikare. Mu Rwanda imyuzure yatewe n'imvura idasanzwe yahitanye byibuze abantu hafi 130. Benshi mu bapfuye nabo mu gice cy'uburengerazuba bw'igihugu aho amazu n'imihanda byangiritse ku buryo bukomeye. Imvura nk'iyi kandi yibasiye igice cy'amajyepfo ya Uganda nyuma y'uko amazu bari batuyemo yasimanganijwe n'ibitaka. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge wavuze ko abapfuye ari benshi ari abagore n'abana. Ikigo cyo muri Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga cyahagaritse inkunga yose y'ibiribwa mu karere ka Tigray muri Ethiopia mu gihe hakorwa iperereza ku bujura n'ibikoresho by'ubutabazi n'ibiribwa byagurishijwe. Turangirize iyi ncamake muri Senegal aho abashakashatsi mu by'ubuhinzi basarura ingano zahinzwe hakorwa igeragezwa ku miterere y'ikirere cyaho hagamijwe kugabanya ibituruka hanze.